Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innal ladzina kafaru sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kata tamawwahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisawatu walahum
Naifa Zakia. Nama ayah siapa? Yusri. Nama mama? Aziza. Kak Naifa berapa tahun umurnya? 6 tahun 5 bulan. 6 tahun 5 bulan. Ya, Kak Naifa kampungnya di mana? Masjid Are. Masjid Are. Kak Naifa kelas berapa? D2. Siapa ibu Kak Naifa? Bucut Ibu Werda. Ibu cu Ibu Weda. Ya, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.